Naše je da ne mrzimo one koji nas lično napadaju. Ovo govorim da se ne izvitoperuju reči Svetoga Evanđelja i Gospoda. Gospod je rekao da ljubimo neprijatelje svoje, one koji nas lično napadaju. Ali kako možemo da budemo normalni i da volimo istovremeno i neprijatelje koji napadaju bližnje naše? I nije naše da praštamo ili ne opraštamo, jer to je svojstvo onih žrtava koje su postradale. Naše je da shvatimo i zamrzimo zlo koje se projavilo, a koje ima izvorište u veri hrvatskog naroda, religiji vatikanskoj njihovoj, i mi tu religiju mrzimo, a njih kao ljude treba da volimo. Međutim, pošto se oni ne odriču tog svog krivoverja, naše je da neprestano pazimo na njih, da nam se neka zla još gora ne desi. To nije zlopamćenje, to nije ni mržnja, samo oprez. Kakav imamo na demone u duhovnoj borbi, takav imamo i na fizičke đavoimane neprijatelje, uvek osuđujući demone kojima oni služe, a njih same prepuštamo sudu Božijem. Ustaše jesu otvoreni zločinci, nelicemerni zločinci, ali njihovo samoveličanje, koje je danas očigledno neko naručio i programirao, obavezno je nas Srbe teralo na zbijanje redova. A tu prirodnu sklonost svakoga čoveka su naši neprijatelji koristili da domaći izdajnici se predstave ovde kao rodoljubi. Jer da nije ustašluka u Hrvatskoj, ovi ovde domaći nikada ne bi se mogli ni pokušati predstaviti kao rodoljubi. Bilo bi mnogo jasnije stanje političke izdaje u samoj Srbiji. Odoše u Busije. Prvi put posle 20 godina u jednu njivu iza Batajnice, gde su naseljene grupe izbeglica, da tamo se sećaju srpskih žrtava, navodno, jer moraju, jer je ceo narod za to i oni ne mogu biti protiv toga. Ali te Busije su zaleganje u rovove protiv srpskog naroda, a istovremeno jedno proročko ime, jer Busija, to je zauzeti Busiju, istovremeno najavljuju i ratne nevolje za koje se svi spremaju. Događaji u Turskoj su pokazali da je ojačana vlast vođe u Turskoj. U Americi će sad verovatno ovu ženu da ojačaju, da imaju pod kontrolom ceo narod. Ovo što Hrvati rade ojačava ove ovde u Srbiji. Sve se sprema za rat, samo ovi ovde kažu da se spremaju za investicije, mir, i svo vreme zanemaruju one osnovne prekršaje i pogubna dela koja čine našem narodu, a koja smo mi ovde dužni da pominjemo i opominjemo, i ove vlasti i one prethodne, a ako se ne pokajemo i buduće. Isti ovi što se bore za investicije, rad i kao ne sviđaju im se ustaše, isti ti su nam uveli lične karte kao da smo u logorima sa biometrijskim snimcima Zenica. Isti ti su nam prodali nebo nad glavama, pa nam zaprašuju s avionima. Ne zna se ko gde seje kakvo seme, da li je GMO koje izaziva kancere ili ne. Vakcine otrovne,
droga, kockarnice, potapanje Svete Gračanice i svih svetinja, čime nasleđuju komunističku tradiciju posljednjih 70 godina, gej parade i sve to rade rodoljubi iz vlade. Ko nam to sve čini? Naravno, ne Hrvati. Reče Gospod, ne bojte se onih koji telo pogubljuju, a duši ne mogu nauditi. Drugim rečima, ne bojimo se mi Hrvata, nego se bojimo od zla domaćega. I u vladi, i u vladinoj patrijaršiji. A to zlo domaće je opasno baš stoga što radi pod vidom dobra i narodnog poverenja. Zato su ove litije neophodne, jer njihova laž i masonsko sektaštvo caruje i propagira se u Srbiji svakodnevno. To je ono osnovno što nas je ovde okupilo, svedočenje istine i vera da samo Bog može pomoći. A Bog može Srbiji pomoći u svakom trenutku i iznenada, čim se Srbija opravoslavi, čim se svaki od nas popravi, a to znači u pravoslavnoj svetoj veri dušu smiri i izađe na ulicu da telom svedoči protiv laži i podmetnutih lažnih pastira. Dobronamerno, samo radi istine koja spašava nas i bližnje naše. Dokle Gospod ne pomogne, dokle Gospod ne presudi. Ista je Srbija u problemu kao i potopljena Gračanica, ali u svakom trenutku i ova Gračanica može, ne daj Bože, na hiljade načina se izbaviti, ne daj Bože one najgore, ali počev od ratnih dejstava, terorizma i svih kazni ostalih koje nas mogu zadesiti sa ovom prokletom branom Rovni, isto tako pravoslavni znaju i veruju da je pomoć svetoga Arhangela Mihajla smirenim pravoslavnim hrišćanima uvek na dohvat ruke, ako je oni bez sumnje i požrtvovano i do kraja do njegove pomoći iskaju. Sada ćemo polako da se, kao i svaki put, pomolimo Bogu ulicama ovoga grada kojim treba uskoro da prođe najavljena Vučićeva parada pedera. Navodim njega zato što su svakoga posebno, bile su Tadićeve i ostale. I ovo će biti litija koja opominje za sve ove ogromne prestupe i prevare naroda koje izlaze iz vrhova vlasti. Ići ćemo do patrijaršije, tamo ćemo nešto pre 5 se obratiti i tamo je u toku narečenje za episkopa australijskog oca Siluana i posle toga ćemo poći ka RTS-u gde nas čeka drugi dnevnik, a pre toga ćemo se vratiti i u istorijski muzej jer su nas pozvali gospoda kustosi tamo da nam nešto kažu o Svetome Savi i o Mihajlu Pupinu. S Božjom pomoću, molitvama Presvete Bogomajke, Svetoga Arhangela i Svetitelja Save i svih svetitelja Hristovih, Gospod Isus Hristos, Bog naš, da bude sa svima nama. Amin. Ajmo polako pustiti.